Mami etiefo nyina ha ene ewie mamu nyina kwa ba edeba DL 106.9 FM eswa wo premoto ewie yi ene eye edwada October bosome no ne da etoso edu enan eda fofora wo twedi ampo nyankropon kwa me anafra na ku wasa ye biemu ahoodi ginemu a esena bibiduro ensemu a ebeyi ya to din se agemensem wo premtobre ekasebo wo ko ye ntenta kase no eso a ebufu mpa dada ne ho a obetima kenkan bie ewo ho anmo a eye DLFM online.com sada so ana ye Facebook no so wadwenkyere wo comment no wo de bra yen ewo Facebook no so a ye beje bra kenkan ni nyina medom ne mpempem so etimi ate wonka sada so ana ye tuning app no so no eye adwuma eye DLFM 106.9 ye social media handles eye DLFM 106.9 wo de ohonom so kwa bibia so edemu kama ewiai ensemu a yede enam esekasebo no edoso papa de bedi mu akuti bi enese asante manta mu kumase ene woboase kwantempo no eso anrehosem abetodwa echirem se VIP bus akobu afaso a enipa makomako edumiensa wonum nyina to ya nom ewonse do a ayedwe ewo krom ho emunsem wo bete openipa Dr. Eya Abet Kwabra Mensa oya research scientific Eya scientist wakasa echirem say Omaga na yetim se no yensa se ene yakwaye no bia galam se na se na duro no si anhwede ya gese ne yemfia makomako aha miensa ansa na asase no yensa ka de bobra biara ye pese yebo ewo so emrase bedwani a wote abanwa so ema wo manfo ne adese a wonom ewo asante achemnof na hinkro ene agogo eye honorable lawyer Andy Apiakubi wotiremu a emrase bedwafo aye Ghana fo bone ane ese bone ban wo se bone a emrase bedwafo aye Ghana pa ene se wonom kwatena se na emra eye legislative instrument LI 2462 yakwaji tu musa afedie wo pese wutu gold wo ye gadamse wo ye mining ewo ye forest reserve mu a wo betima kwakwaye no wotirem se sambra na mrahye bedwafo pa se ye no eye bone kese a wo modi Ghana fo pa emunsam kase boy so wo bete Ghana mampenen na na danko akufuado wakasa echirem se eye osagefo amwatia ofulupeni a Jesani ekopie mu ocheman ma ono na ye hene papa oda jesani emensiri na no o chirem se de modern mo pa ne kwan ahodo ofa so a okasa editia wono ma mutu galamse no chirem se ne modern bo ene ne kasa ye no abo fa mo man Ghana galamse tuo no eso etimi etipa na Ghana ni desia wono ana wa ye chancellor Emma Pontifical Academies of Science and Social Sciences ewo Vatican Rome Italy Montenegro eye Cardinal and answer his eminent Cardinal Peter Apia Taxon wotirem se eye ohia ana magana fo kwa gadam se eye adwuma no omope aka ne jesende dom kuma no wanom jesende former majority leader eye Haluna Idrisu wakase achirem se ha adwinye pa sesi ayekese no oman Ghana mu wanhwe ne ya yankopɔ ya adom afiri gina de echina de kɔ no edom kuma ba ye jesende dom kase o mase badwam ena afenso edom kase ba ye dom kuma na ne nyina ne se o kirem se MP sini bi kwa gina se kwantre kro na ma no so ma ho kwan se o gina se kwantre kro da kɔ so aye kwantre kro no mu nkɔ a enyina mu emfa MPP emanyoko no na wopani a wono so na tu franka e de ama ND samanyoko no eye kanema mpane John Dramani Mahama wotiremu a Bible say eni muka pefe obi a wo kana ni mu ana wasene ne kon no ye bu no fom pofiri mu a ano ni aduro ane yeso pani we eye Bible quotation kirem wo kiremu a Ghana fo entuntia NPP efiri se wo mo eni wo mo fom so entum ensem ni pinu aka we hu na wiai ye de baba som Ghana fo nyina se wo premto breka se bo a ye de efiri enkrapompode manta mu tikesi awi adwe DL wo haninsia ekiripo enkono ensem no eba wo ba ye Facebook no eso a Chairman Wuntumi was say it is agglomerating and conglomerating. Ewo yen Facebook no so a DLFM 106.9. Wo search pe edem na wetim do adwenkyere no atwase ewo comment section hono mo amayen. Wo ban so ma re mfisa wo be share page no so ama won so wonsa atimi akabie. Na yekita videos and pictures of Inogan. Wo hwenhwe wi wani so a ni nyina mu no wo betimu ensam. Kasebo no emu desa no manam nanso enipa na maboso sa. Enu ntiemfa eho aseda. Emedwuma komienu Sunday Sam's Consort eye travel and tour agency what the Ghana for to kwan enu ntise wutemi na wiei na sa wo wani so ade hunu bi sa daachi bia no betu kwan akwoto abrabo no so ewo nkofo amaso a na kire sa wodam wosofu pani kwakubofo wose amaru akizi azibiambiam
na kyerɛ sɛ Sundays for de visa no bɛbɔ nankokom ama wɔne nto abiabia ɛno nti sɛ pɛ sɛ wotu kwan ekopiem ɛwɔ United Kingdom wɔhema krom Canada United Arab Emirates Dubai Poland Croatia Greece Serbia Italy and Australia Sundays Sam's Consort wɔn bɛsa agye working permit ahyɛ wɔn nsam ɛno nti adwuma bi a wɔkɔkɔyɛ no tumi ɛtɛkyerɛ nti ahoɔden so paa wɔbɛkɔ ntɛntɛm so na ɛbiriti ɛwɔ mu na ɛda wɔn nsam a na kyerɛ sɛ ɛkyerɛ din mepata wɔn mu atena yɛ kɛseɛ no ɛwɔ wɔfankɔ barrier asɔfa a wɔbɛn Wise Park Hotel no ɛwɔ asɔfa new station ɛhɔnom a frɛ wɔnom 0244 291546 0244 291546 Sundays Sam's Consort was a connecting dreams with opportunities. Sadanso and a cross communion wine. And so abedaso na fine care limited for and aboabo no diaba. Sa opa ba kum yenu miasabi na wo dia to mpetifi. Na wo dia body defense say Italy for captain. Eye Fabio Cannavaro dia. Na kyerɛ wo de wani bekyerem. Ɛwɔ supermarket bia no a ɛwɔ Ghana ha no. Wo de wani kyerem a wo sa betima ka eye cross communion wine and I say rabbi communion. Nemum so pedudo to dia. Na wafre fine care limited for 0248 288 788 0248 288 788 Ebusia wenum ni adwuma ko mienu a ena awie wabɔ ya dontre se akenkanfo mienu ye gina brane sa ahemfie fontom from edi a meje so eye gan stakatia mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy Ebusia kasia no ye de ba Jebre wakwankwa ni asedwedredam se keji madam wa bi akwada zipu na yensane apotwire no efemetiefo DL News. Yama Ghana fo yina kwaba na Afrika sebono yen hyase nkenkan enkyiremu emfa enso mo Ghana fo abusua awrehosam awudisam emojasam benabo ane ede so mo Ghana fo ewo kaseboy emu na na hyase enie awrehosam wa efiri woboase eni kumase kwantempon no so ba ekyirem se VIP a esu nipadom ayema na odi ani akyirem ewo enche akwakwobu afa so ewo kura ye fe ne se kwapia eben woboase ewo asantemantem ema yekasa enipa makomako edumia sa 13 wonum nyina tim kaja wo matwa yanom ewo ensiedo na enipa makomako edumia sa wo mo awuo no amanebo ne kyerem se emema eye enson ema eye num ana akwada keto abako na wo mo nyina eye passengers ya wo mo tue sika de ma wo shankani ani mate se monfa ye emfiri kumase enkonko piem ewo enche ana fofia anto ata na kampese wadade ho abamo a ye kase wobra wo mo eduru kwapia a eben wo boase no amanebo no echiremu ese ka no akwakobu afa so a VIP bus ye kase enipa makomako edumiensa wonum nyina to yanom ewo enseaduo na oba ye Facebook no eso a we ne efe ne say videos and pictures of inogan wo hwenhwe wi wani so a enye yie VIP bus no anada ye Facebook no eso no na ahimachi ana sa akwanhia no esiye na amanebo ne kyerem se wo shankani a edia yensa ka eye wosai adu won na wokita eye VIP bus no a na wode nani akyeremu ewo kyerese enche na wobra woduru woboase mpotem ho no ana wo mo akyerem se ka foforo nso asabre na wodi VIP nanimu no wono wakwasai ye ewo kwam na VIP bus no se bio papa ya dodo ana wose da bi menyonko driver ni ana ne ka asai eno ntise ne passengers no aye stranded dia mesesa wonom aka meme ho na no na eye passengers ni kyerem se da bi VIP bus no de ayema eno nti yempene ema won sa mfa wo mo ekyina kwan ntia no enhyem wo hyenkani asode eni sikani brenti wo sesa wonom egu mu a wobra woduru kwapia pe esan se ka no aye overload nti no ne tai epa ye wontimi an control ana tisi amnamu a ebufa so ye kasa enipa makomako edumien sande ye kasa tim kaja wo mo nyina to yanom ewo ensedo a aya awrehosam na VIP bus no ne registration number eye ER 2445-11 ER 244- and I say 2445-11 address aya awrehosam wo ba ye Facebook no so a ene video no ene pictures no eda so kofi maneme na bi medase pa
said the can say atete na de ultimu said yan eyewu na bewu enipa ta etin asenkafo se magimani so mienko ahoma so na yensem troni a ye ka say wakwa koduru sin ho e wo kwape a ne den ade adua na ba menia mahan mejo so mu menia akura se bibia bokode e wo ho nyankopon do man pa bibia bokọ ha wadawo ma ye de nkra ne yete awerehosam wogina sin ho e wo kwape a bo emu nkomo kakra wadawo ma yo menia ma me no asena me ma yel atefo nyina aha na me mo akwa ba mfom mra ye asante mantame crossing oboase no kwasem said ya wadi kan dey store ni nyina egu ono sa pepepe na ekokobaye enwa anajo bes non du empem ho baby ena yenya ne ntie se akwanhia bi asi ewo oboase kumase kwantempon so to be precise akokare kwan so de kwa ba besi kwapia said ya na wo kana na anopai ena yedi yani ko twa wisi a ya honetia santamu yese yeko na yakwa kobisa adihia na wo mo hono mu bi no yekoba ya ma kwanhia yi ebaye no kwasam yekoko pie mo a ne adihia ni bi edutwen komo no ye no mo kanyina ne se VIP bus no na ono ofri kumasi anani ekire samra boy a je se oba besen akọ na odu akokare no eya akokare junction no na eye nurse ni bia ono so wire stranded e okwan ho na esese omo force na omo de ni shem ede no ekosan se na bia VIP bus no eko na wa na nurse ni so oko na eno na passenger sport car ni mu ekase bus na yemma enti driver memfa no esan se ufa na oni baby ko ba betna obegina mu akwan so kwawa driver ni eya so brache wenti ne passengers ne kan ye no eno force ya fa nurse ni edno be share VIP basa ayemman mu ena nyamianum no kwani ne fridge tabletop bi ena o tabiri nyina be si animu ho ne niam ma ba nurse oni ko na dwumam nyina de be sisi mu nti ekoba ne sa no enioma no ene oba na kasa mu ne fridge no esi passengers nanim to mu ho ba bia mo ho kire wo mo to mu fiase se o mo kasa kasa ti ehon na obosi ni ba ko no so e ba se mu bi ka chomo se o shankani die se o ka shan ya ni ohia ni se ka ni mu nyina be din se de be ya na adwi nyina be si ahyan na wo ka no so na tumu do mo wo ahyan mu nyina kodo asodwe mu nyame no mu kura ni o kan ma o mo wo ne nso o mo ntie ti eno achi na stela o mo go so a wo mo kasa kasa wo kire wo sa ti report aye saka na no page se bra no mu go so mo saka kasa bio no drop ni no danin nachi aba be hwe mo na yohu ya no se odika yakokura ensu bi o kwapia between kwapia akokare road ho na ensu bi da ho na ho no mo so ubedu han mu a eye kef kaka enti se unnim kwan so yi na sa wo ba wan hwe ya obeka se bi a etom na so kef kaka ho enti ensu bi so wonchen ensu wonchen na ma ba si etim kokoto ensu mu se de na wo ka no amromu wa nipa du mi ansande womo eto na nanom ewo ensiedo na yenyane ntese enipa na ewo bas mu de na womo ye aduanan enkono 49 on board ana mpempe de du miensa ato na nanom ewo ensiedo enti anopai ye follow up kaka di de ani kire ye St Jude Hospital sanse enu anajo no be 10 pm no accident si ye no ye di bi Rashid ko St Jude hospital and it's been so called Oboase Government Hospital and our friends no AGA Hospital can pay follow up kakra yenya update via say obia safety mo ka ho nemo mu no as at now the figure yenya say wo mo free atona mon seron dia wo mo edu emiensa na yenya nke say na ebinum de no mo dinti anopai yedo magu ambulance ma yedo mo ko okonfo anoche aban ayarsabia wo asante emantem kropon kumasinti the better from the any updates bia no ye be mama so atinti mutie ya na wo sema no atumasi ewo oboase so eno no minu ya wadawo ma gina so ma me adwumade de waye bi pa nyame nsira ho na me pa cha oba ye Facebook no so a picture no eda so be hwese ne VIP bus no asia momo asa milk don tra no a na kire se man never is enipa nsa hwe but minu ya sure won kire mo no sai timu biem na wo se VIP bus ni police ni tim
no kwasem ne se sa pepepe na enkra no omede maaye sa ne nya no se na opposing ba kon ewom oma warning se omunjai didi na omu ye obas ne mo na driver ne nya concentration focus no mfa yanko oye den ya nurse ni no wafa na wie enti no den na mbotumi aye de afa ho a ebetumi am yasa uniform to munye din na omu yanko eno na ntia se anya adwuma omu guso omu kasa driver ni no ekokotwe na ni a ekokofa asa oye ne enso etumi de bae menia nyame wanhyira wo ayempene koso adi akire ma yen adwumaden de waye bibia nso ni a wadaroma femu nkomo sasom ye biem amen ndamase yenso yedase papa ibusua yensam turo ni aduanaba ewo asante mantem wo boase na wode report we efiri kwapia ba bia ka no eda no inipa maako edumiensa VIP bus edumiensa bosome kura mai de di nkan VIP bus suhum obretema enipa 7 Kwadwo meka ho 7 say last week kura bi san see ana mebo baba okay Kwadwo mebo baba me di fufuo enom nkwan bia mate bosome mayo suhum obretema VIP ekum 7 enson ena ya wada no enso asante achem atwede ewa asante achem sa otidwa so ekumu ensia eno so ensia no 6 nti 7 plus 6 13 anene omokum 13 enti bosomentem omokum 26 VIP bus na oni bi enti amebusa yenua no se on confirm me my se na police na ete bus ni mo no se wa kirem se bitim okoyedim di entira Kwadwo oko police ni bia o my God na to uniform wa hye no se bi wo fa nya asakwan so na nya uniform hye ye no woni mpa say regulation 156 of the LI 2180 emra no say a person being an XX passenger VIP bus na ye ma ana nurse ni ejina nkwanche ne fridge enti passengers ne say ye mpene ema driver ni won fa ne nhemu a passengers no they were right passengers ne ye right because car no aye ma emra ne say wonu ayafa wasem na waboro so no wonti se wonsi form wa car no insurance enya dwuma biem emra ne say wo ye driver ni na se wo fa nipa ne ma ne boro so a police ni a wonim nyansa a wode mra eye dwuma no yenchi mate ye chi nipa na waboro so no ene driver ni enti ya awraho ayatem didie asa wo ka Ghana be ka se wo mu ade ene se Kwadwo police ni a wutim na passengers ya wo moye civilians ye ni mumra wo mo po hunu se da bi enipa na boro so nti wo sa fa ne hyemu be ha dwen police ne se da bi mun kama no ntum na wo fa ne hyemu say okon mana ya timu siesie no DLFM 106 law enforcement agencies no dodo na modern bono wo form kakra adwene ne wo form ebinom okon we nya de edikan asie o ya ta hu pan se kura ya timi even trotro drivers kai ayefu ba adwuma da biala de yoko utumi se ka na yema na meti ne da so pai obaya se obenya nipa ba ko de atena wono anka se meti ne seat so e de aka ho wonso a woye passenger ni aba kwa no wa hwe ni ya ka ni mu na hwe asotro be ka ho ye ni anka sa passenger fo ni be so me asore na makon atia wo sa adenti wo ho nkire wa ya boa wo da na you see ayem na ye ka ho asem no adenti na oposi ni a woni mo mra betena ka mu aye din aye hwe han ma te se ya overload e man kwanhia kosi esi insurance na nya dwuma bio debi eni pro ma pepra no wo pra kwa e bi na hyenkani oni kapre or betumi dia bo e so hyenkani kro bo no ono so kro mpo ahwere ne nkwa abusuafo no nyina kapre mu nya bio free insurance na nya dwuma bio we na ya ka ho asema na obi ntia se no ne omo ne ye ko wa ka mu no ebi nie okonya sa hwe ka na afa ni pa bro so no ka na 211 o alata ka ya adwuma e ko over be 13 years ni e ko enchi wo de okopa ye ngu obi adwuma ko kanashi ukoduru kanashi akoba bia enchi buses ni gire nya na ko hwe ka sesi ma elodi nipa e de mo akọ enchi ni asenkregwa ene western north mpotemodum ko hwe ka sesi wonom de bia ye ka ho asem aseri mpampamua hwaka yi ba bia ni fia duro ye de alodu nipa mana san boro so a etu kwan firi Kumase to enchi kwa tenten
enti bas etuo oko kanesi di kwenti ya mefu bi di koye etu animle na nson ekodu anopa 6:30 Canada kwama sadro ne ba bia kai ayi adwuma duru kai ayi adwuma ba ya mfinhye ba ya dumiensa eda so asi kwan so esan ya overload enam kwan so Kwadwo oko ahade yetu mra ye be kiresie yo car no ne registration number ER 2445-11 insurance company our insure car we Enterprise Insurance Company Enterprise ma for mo ho adi we insurance dey bi waka no ho na emom nipa na wo buru so ni insurance no enya adwuma bi se ho asem na ye kan se insurance ni nya adwuma and insurance company no afa ne ho adi afa ne ho adi obreguo no obi okwade ba kwa ese Ghana for no mo hye ne so ne se obi ne ho no ma okwatena kama obọ mpa ye se nkwanhyiansi enye obi aso fe se nkwanhyia ne besi na mom nkwanhyia no enipa fum so nti ye denya da ebesi enti adenti ne yamma ye ho ban ne ma ketenketa ye ya nkwanhyia ni si ebetimi atwitwaje ye no ene so yamma ho ban ne ye de ye ho kotu asan mai ene ho asam ne ye kan na wiai anop we ahomachia na si ye o ahomachia na bi si ye ya ohuno enti okon o me ye ni na ho ye kan no si ya hwani ya fa chese pa fa nya adwuma o maga na mu ebedu baabi ne e bebre pa free say ebi aka na kan fa overload mpa ebi aka nkwanhyia no kan si because okon dia wo dia wonim eye e fa ne say transport dwuma die ni ya kwan so kwese ni ntino wonim chese bebre na kana ye maboro so a emamuduro no enso eboro so enti nkwanhyia betimi asi enti adenti na ye hwe han say die hu awu o man mu yi yo and ayo overloading na ma accident ne ba na man kwanhyia ni si ye because sanka driver na amfo so amfa woman na nhemu a anka akasa bia ni kan si meboa yeah enu nti wo kan regulation 110 ni kura no a wo se noise wonim se ka a movie a yempirichi wom ka a movie a yenton adro wom because ebasa no a what distracted driver and concentration but essence said driver and sanka wo concentration a ema wo mo ka sesi no na sanka wo ye da wusi no na ka no mo ayedin but once no no de Ghanaian ya wonim ne right obe protest afa na wutwa wani ahwe wachi at the time waka na movie wani ba ho so no wo de awura amnem enti ebeti message said de na e ko so kura bi ka ho bi ena nam so man kwanhyia yi bae ni nyina so firi wo hye nkani ene oposi ni a wo tekam na woni mra police ni bonko so a wo tekam na woni mu mra watena ho no mo saa ama kwanhyia tumi afa wonsa so asi e ma de hye o mun ka bi nhyem ahwere mo nkwa Kwadwo oko insurance na wo ka ne ho no wo twa no 18th November 2023 enti ebewu 17th November 2024 enti next month on the 17th na insurance no ewu ba se si ano a abro so enti Nhyiraba no insurance no anya dwuma bio enti wo mu awuo no de nyamemfo wo mu kransie na emom wo mu atiase no epra no de wo mu abanu anso hie emia wo mu kro because one person wo mu nsanka DLFM 106.9 ye de tete adifo ye kan ne say ya Kwadwo ne yakoya ba bi sa na tie so obi aso wontie ne a si atikura mu ha Kwadwo yenko oko ya to akase bo no so e na ye momfa nwura mu galamse mu na Council for Scientific and Industrial Research for Abonten wori mo akase kirem say o man ga ne bebe yaduru sese ne ye tese ye nsase a ye de atena se ya hwe han saa e ma galamse fo edisu agro apetese fuma gudie ase ne nyina da no wan hwe ne ya ebedi fringe ba de se ahasa 300 years ansa na o man Ghana ye twa ba mode me ye nsase no ye de abasi so a etimi aye ye ntesa pa na ye ntum na kram na mra centrafo ani Dr. Albert Kwabena Mensa oye research scientist o ka se no chirem say ha adwin ye pa so o man Ghana betimi atena se na mpanimfo hwe han sa me de ensase ato honom e magalamse fu afakoti kwan asa ye ensase nyina opani ka se no chirem so ne de obomade hwehwem ma papa e de fa de dote anasa soyer e no obomade aye ho chezare hwehwem pan na hwehwem ma ye na edi pefe say ensase na ene yatena se ayenhwe han sama galamse fu asere no aje se 300 years o ansa na Ghana fu de aduabasi asase no so a etimi ayeye sente sare yantum nakram opani ka se no kirem say efiri ne kwa Ghana mpiri bo maden edi no krama ye ho de a ye maden fa nhye panfa ngwa kwamya fa ye nemfansi fu mafiri say galamse so etu a ekoso no se Ghana ya hwe ne ye pa de ba bra pafiri say ensase ne akoya hodo a je se galamse fu asere no ya hwe modern panfa nhye pangwa kwamu di a ajisen frinjama akoma ko 300 years ansana yedua bibi bia wasase ne so a etimi ayeye emra obo mode je mre
There's a calculation that some of us have done, and we wanted to see how many years it would take for, let's say, for the soil to sort of restore to its natural state. And we were trying to use some plants, which the process is called phytoremediation, to see how it is going to remediate the chemicals from more than 300 years. More than 300 years. So, as a matter of fact, when it comes to remediation or when it comes to restoration of a degraded mining site, we can reclaim to a state that it can be used in another form. But for us to return the land to its original state, it is very dicey. It's very dicey. So it's something that we may have to take in consideration. But to return the land to forestry, I have worked on mine tailings that are actually abandoned from the artisanal small scale mining. Let us take a look at heavy metals. Heavy metals are categorized into two: the essential heavy metal and non-essential heavy metal. Now, the essential heavy metals like zinc, like copper, and others, those ones are needed by the human in certain metabolic processes. But there are others like lead, others like arsenic, others like chromium. Those ones are not needed in any quantity for the plant or for human beings to consume. Any awuti Dr. Albert Kobra Mensa or research scientist and what James or my Ghana. Yansheni ajese influence ma akoma kwa hamiensa ansana yensa sia galamse fo asere no yetimidi abobra e wo my Ghana. Kwadwo oko video na da so uba Facebook no so video na da so yi ye koko me pa chawo ebusuan bra Facebook no so be hade wo de bra be hade be hade oh my Ghana me mpesa me kan ho asem bet ye be bo sound no nti wo de bra Facebook be hade ketua bi 1 minute pe na ye nkyere mo ade kutua bi watiwa Kwadwo ye pese ye kyere Ghana fo ade kutua bi watiwa Kofi sound na ye ready mommy entie ne ye koso video no a ye no emu Feni abaya di dia wi. Ego du so muntu aba ne de. Mechi nyina. Muntu aba ne nwie de. Feni abaya di dia wi. Ego du so muntu aba ne de. DLFM 106.9. Muntu aba ne nwie de. Ebe omba nyina to aba ne kura no. Ebe di wo nyina on load. We nyina ni pa me kwa mi load. But January, November, December, na land there. Manswani na. Good day. I did you agree? I go do so Montua Banadia. Matchia na Montua Banan, dear. A bombagina to a banacrana. A bed you want na on load. When you are any permanent load. But January, November, December, na land there. Manswani na. Good day. Oko Kwadwo oko de da hono no me rampo aho ose manso hono mo no enka se yento abane wi die na kokuofo ho nyina amode ne nyina tu galamse bebe amare ho ne se wose enru wose se Ghana fo anhwe ya bebe yegina to abano kra no de excavator ba be nua se polling centers ne nyina be dwire ho nyina me pacha ho won kan sa no momra Facebook no so me hade mo de momra me hade isi okuani watimi adenwuram Kwadwo okon wudru mikrom bomfa nyina se a me maame wo kokoofo kakra minim se ne kokoo ne dosite wo bebo atodwe bedo ho nkakra bedru mpempenso wei na wo se dabi me pede medini ne ye wu kofa excavator abesim kokoo no so watimi adase kama ho okon kokoo we kura no eyensiwa onye kokoo bia dada bia bekase bia se afi na ebeso dade nyankopon kokoo afi na ebeso emfirinhia beye nsie nson wansan kokoo no ahyase ason ketengeti o wabra masesie no adru emra anka benya so mfaso na kokoo one bag yesen 3000 plus we bra ye dia bona de ba kwa ya me ne se ye kokoo small grain so na tete wonom adentina mpanifo na tenase ema ya se ye japade na awie na obi small kokoo so na ye che no me jira me ntiase ye twa kokoo no tuguo no mpanifo na tenase ahwe han sa manasi enya na na hyase o NDC MPP amanyoko mienu wei
atuma yi omani infringe ba de say duasam yenu nie ema yetwa ko Ghana koko ato agu kwanfaso bi amaso but no bi smogri koko na ye che no na koko ne ye pa nka tena magalanzefo say na no a oh dabi hey enso kwade ba kwai era ho ne say ade e boa ye pa ma Ghana ye sikasem etumi ko nanim titiriw koko ye ntumi nyimfa mfiri mu da Kwadwo ye ntumi yi koko mfiri mu ne ba ne sen ene ye di ye ho abro saa ene bosia bo ena ato o ma Ghana ye kina manfo amanso e bro bosia di gu o man so nanso aja pade ba boa Ghana ma Ghana etumi akọ nanim ponto mu ne de ye yi ni ene ye se ni nyina okuru mu ase Kwadwo koko ya ye edwiri goyi hwe se me ye busuani ana wo se wo beton koko ye amagalamsefo a wo me mfa wo nya busuani biem because one Kwadwo what me adua koko wem I think say bia be 8 years or 7 years koko fu fe na koko na ase nyina tu eso no hwe the excavator eye koko sim twani nyina tu agu yesi galam na mame Kwadwo asema o kan mame nto so ma wo mame musa Ghana fo mpanimfo se obi smuggle koko na now dey nya smuggling me na madua me koko ana me de agu apaso na manumu ama me mo awura wuwo ana me se me nton ma Ghana ni meto mekwa akoton ama Togo eba ne say isi minim de enti aban ne ka say me ma won koton no wabrochire koko ne yetu ase agu no oko emra no na ewo koko dwumani mu no kire say aban no de sika de boa so social crafo na se fertilizers ne ade ade a enti ma na yetimu no se mfaso ba koko no mu a ne mpuntu dwuma na mfaso o ma ne benya no wo kua ni so bi kan enti mra ne ntuma wo akwanya say fa koko no free o man ga na mkotogu ana South Coast na koton na yetu agu no e ho na me asembisa ne wo no say yampe adene ya pa ya ntra ma ebinim twetwa ntungu Kofi mame video ni biem dabi Kofi me video ni biem me video ni biem ekwan ya tena si di ye ho abronse ya mfa ye nansi form pass wo man ye bedu baabi no okomese ye bebro kurawem de all kasa wo video yi mu na animu ama but wo tie ne voice na wa yakwara na mame musa no pass wo tie ya voice ya wie ya de wo ye ne da achen wai sa galam se sika wo bedi na how many years anyway Kwadwo yanto aso okon yanko yanim Ebusuan ya to akase ebo no so every DLFM wo ha ene ensia akiripo enkrofo adwenkyere no ebra yan wo Facebook no eso na we no abe no anso ananso enye wo bia na ate anom wo mai da achen ya ton ewie ya to akase ebo no so akoya nimu a emrahye bedwani a wote abanwa so de ma NPP wo so amanyuko no wo asante achem nof wo asante mantamu ana hinkro ene agogo lawyer Andy Apiakubi wode atodwa akirem se emrase badwafo bone a wo modi Ghana fo no enyansam ketewa ane yeso opani bone benya wo ato nanim tuo wa wan ekuro nanim amanimu ada ho pa wo kirem se bone a emrase badwafo adi Ghana fo MPP NDC MPC omo parliament no ene se legislative instrument LI 2462 no empanifo ekwagi tu mu menne ya pass amana ba yemra ane ebusan se wopani sa LI 2462 no dwuma be na ebedie ene se kane no nanka wo pese wo kope efomo agudi a yentime ma okwan se yenkwa ye breto a yebo ho ban yen forest reserve no wo betime abawuram akwakotu sika kokko ewom nanso no emrase bedwafo kwa asetena ane wo mkwagi tu mu se LI 2462 no Magana ni bia kwan se wotime kọ yen forest reserve mu na okokotu efom agudie enu ntisesi ade wo ye Ghana ni ade hia ne se wo sika a wo betimi ahai excavator any bulldozer wonya timi kọ han ko ade a forest reserve wo Ghana nyina no timbo wuram ese wo kwakọ perform agudie ade agubotom na no ana lawyer Andy Apiakubi echirim se eyemfom so kese a kire se eye boni a emrase bedwafo atimi aka bomu adi Ghana fo firi se adenti na wo mai enchirima eba na dache mpodie na omdo sabeto so edi abo wo mo ebra na se bio yankwa ye bretuo no a wo mai yabo ho ba fiti yanka to apen so na nananu muja to ho mai no ye pen so de ye hunu se ye munyansa nti yetime kopa se mra sa fedie yetime ema Ghana fo tu mi se wo mo enko wuram na enko tu sika kokko nti na wuduro ye forest reserve no a enye Ghana fo nko na wo mu China fo wum a tese wo matimi asa ye Ghana ye nkwa ye bretuo ni nyina ma ye kasai ye wakwa ye bretuo ahodo ni bi wo hono mu a na nka ni kwase wodasa ni kura wuramu nanso ne yabo ede wuram ebi eye draw river anasa draw river water forest reserve draw river forest reserve
ye kasa yabo de wuram ana Neon South eno so yabo e de wuram ana ye Boyne Tano yabo e de wuram ana Oda River Forest Reserve yabo e de wuram na no ana esense wo bo ade bobre environment natimi asenti no wono mo abene ewo eho enkyerɛkyerɛ environmentalist ana afen so no health professionals ababonta betirem se kwan ya Ghana ya fa so ama ye daache ya to na kwatwe sa no ebetimi de to rentem abre wo my Ghana pa enu nti ye kasa yi yade se nyame ya domu a wo kyena ana emrahye bedwafo wo mokɔ ahomediem wo meba asetena ye hwɛ ni mu se saa LI 2462 no emrahye bedwafo ebetwam afiri ho se na beya yen kwa ebretuo no ye betimi abɔ ho bra eyiye papapa na enam so ema attorney general Godfrey de Boadame the instructions according to my Environmental Protection Agency say one more file LI 2462 no ewa parliament na enimwani mu ya no yenyi efemfiri ho na no ana lawyer and appear could be them say hey see be ye free ho see yenyi free ho Ghana mrasebedafo di Ghana fo bone free say ye kwatena se na emra bebrebe wo ho ye ntimi anye kokura ntomu na emomu no de nipa betimi agina so wadi adi wo mai bone ne kwaji tu mu de na kire say ye mfe ni mu asemu a parliament anya de we ene semu a lawyer Andy appear could be eye asante achem no of mrasebedwani wode abetu Kwadwo eye nsemu okon yanto akasebo no so na yemo emfanwura mu ewa Ghana mampene na nadeda nkwa Akufuado na kache na watwi mu kopie mu zane eche bia nyasem kuma kram na yade a oje osagefo amwatia ofolopenia jezane owo ochehene se no na ye ochehene no na ne mfinhia na etoso jezane aduonu enum se obedi jezane ohene etotwa ewo chebi na Ghana mampene na nadeda nkwa Akufuado ibo wa no mkokọ boa ya adwumede na se na nyasem kuma kra akọboa ya madwumede no bibia etodin de dwume na eto ya desa ahemfo ahodo a wono wa achim ebu akwa enya kwanya ekohwe mo dwumede na sa na nya asem kuma kura na Ghana mampani na dankwa Akufuado dwumede ne kwaso na ochirem sei wohwe osagefo amwatia ofolopani no ne modin ba opo se de dani da so onya kwanya na wakasa okasama oman Ghana titiriu afa na atena ye ohun ochirem se ensu ahodo a Ghana nipa bi edigalam se tuo ese no tesane ochirem se ha dwinye pa dentire betena oman Ghana mu na nipa bi adi furu penti ye baba modin atu efum agudie na ya se jezane yensuo afinzu yakwaya na nanom gade to ho no de mankyerema na ne nipa bi num adi furu penti wono ma se ni nyinada Ghana mampeni echirem se na modin ba wo bone kasa wakasa de abo apam afinzu wasasha na nkura ne se efiri ne ekọ onya na naso brane Ghana fo ade je de omo kasa enam se wakasa tia jezana mabone ekoso ni Ghana fo do na bedi na temti atene ne de mana na mane ha na kura firi so no wakasa mampeni mpo atene ya Ghana fo adi no mayimu ni nyasem kumanti okasa wadwe hu mpanka samra yekase mpo enka watunu hu de afia ade tunze na nkwaso anya na naso no mo adwumade afiri sei emone bana wabo no eso ne yipa Ghana mampeni na dankwa Akufuado na no mu nsem no emu kire mu nie me ba ma bobo abaso me ba na ma otrikwa na se Nyankopon hira kese ma o no nkwaso hwe oso no mo ahoden a ebroso ka ho na mtu hwe nyina eso brel o hwe anti ase apa ena mo o chima etias apamado eni a wotie Ghana mampeni na adodankwa Akufuado eno wachi no osagefo amwatia ofolopeni nso ewotira kesem no chiro Ghana mampeni na adodankwa Akufuado meda wase pane abasobo kese a wode abome na sa kirem sei ade ba ko ha adwen nansen pass o man Ghana ko ya hodo ya fatu chiro man na kirem sei ha adwen ye pa ifri sei aka ne o mampeni no di kan osagefo jezane Dr. Kwame Nkrumah be ka kira ahemfo sei o man eto mo ne ba fa o man aja pade ne se mansini message pade de yakọ nkrabopre matemu na ko ma den na de kwa obeba na sende mpuntu na samba Enquires o tirem se amasa ne senti na tirem se ne accountability nya dwuma ma Ghana mo ne senti o mo ya himfu ni ma hodo anka betimi nya boa na nka jom sa kyekere o mu kura mo timo no ni nyina bo mo nti o tirem se Ghana ma mpani bo mo den na sa kyere na mam ne ma pa entimi nkwaso efiri se wo kwa mensiri hodo ahimfu tetete na empotudwuma de aba wono mo panti o tirem se nkyese afoforo nsambra se betimi nya boa na je se bone ya twam no ye betimi asa kire mu ene simo e kire mu nie Dr. Kwame Nkrumah ye ba ya osahemfo osasiri musia na kusiesie na ye fefe ne wia e de putu abremu gracia ya benfie dosu ya ba ya ba yes, sir. The so quality of governance is outdated.
eno wachi eno hene ochehene esa kire mu say ade ba ko ha adwen nanse egusu eka ho asem eya galamse yi na ontumi enhya fa kese ati se no onka galamse ho nsam da okirem say Ghana ni pa bia yefa koti kwan etu fuma gudie esa yensa ase ne yensuo de yenya evitanya de pa afenso afi we abato afenti Ghana fo nyina masomdwe hu hia ye na kameka be membu no enkoso ene hene o my Ghana mu se nkoma ye die ewo environment any assassin any galamse titu akoso ye momo de ya ni entie penisha anu na also baya ese ye ni na o senso o sensase enro na mo de ya de ye hongu so na ese ye won kwada mo e di form e be wa kola bi na de sani ho e be wa kola bi na nini ho e bi na ye ntumi anso so na yes abore no bo nyame ani tua mo me anye man na nkofo yo koso ye nye ye nye responsible mining. Eni awoti ye eyo sajefo amwatia ofolopening ochehene nene ena woti ye yento awia pram to breka se bono eso a na ye de frenkra pompone mantemo agye atum kasa fidie ba ko DL Wahanisia ekiripo enkono na ye bo ade aguramu a ye da so aginemu ewo gadam sensensam no emu na Ghana ni desia ye kasa yi ene eduru Roman esum no mu a wodi mu ntintimanti ne sompa na kwakopie mu ewo Italy montene eso His Eminence Cardinal Peter Apia Texan yekase wono ano ye chancellor Emma Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences ewo Vatican Rome Italy Montene eso waka achirem wo kire se eye wo hia ene nkwankom ana magana fo ebo ediwuramu se wo mokwakoye gadam se wakasa na wo kirem se bie brusie bi nyado yesi se bibia ni fia yenka nkire nkwada se mumpe bibi ni menkwa abayire ana se bio so wankwa abayire kura so a empenese wo wiatwa wo kirem se wati Italy de nanso de ko so Ghana nyina no wate ana Ghana fo mabunu wo munya gadam se ne ye ana wo kirem se abaye de mo kan ne gina no se betimi adimu de a age saban a wote so no wa create nyuma ama mabunu anya bia ye sente sade a he de mo ye ne nyina no se bio ete se de mo to bo abo wo so nata so enya ne hwe wo kire se eya ban bia se de se wo ba bia nyuma ama oman no mu emabunu ama wo matime nya bia ye ente sade a abonefo se mbedo so pam wo de atodwa ekire mu se so wo de Ghana etoto emiamia hodo ne aman hodo so a wonim de asa ama ne wo a Ghana ye ne bie na emom no akandifo no na so mbedi oman no so a na asa atirimwode honhom wickedness ewura wo mo nti no de bebu no beka emfa wo mo ho bebu no so wonwene ho enu ntiri wo sere pa se galamse no eto betima twade a na wo sere Ghana fo mpanimfo se mumye bie nwuma efri se Ghana ni de sha wo ya dwuma no woni ada age se wo kwa gadamse na emom se wo amia dwuma de ade mo ye no eye ehunu ana se biodede hunu ana ye so man. I've dealt with this elsewhere in some other situations because poverty is an issue to look at. And I suppose those who go, if you were to ask any of these guys in Kalamse, they probably say otherwise they have no money or they have no whatever type of thing. So it's a question then of if now we're focusing on the church, there's a question then of helping them develop alternative access to this. And when you talk about alternative development, this is something that since 2012, from our office where we've been talking with, because we had a meeting with Sea of Mining companies, and we tell them to develop alternative industries. It means what? You mining gold here. If tomorrow the gold mine is exhausted, are you going to leave a ghost town? So we say, while we mine this, have the community to develop an alternative industry so that when this, is all exhausted and all, the community will not collapse. We'll have this alternative industry. So this is something that we've advised and offered to a lot of Sea of Gold and My Gold. Na enu no ana wopani de tato na wo kirem se obusa Ghana fo mpanimfo Ghana fo nkwada ene timamfo nyina se die na beba Ghana ni adwene mu se wo se ni nsuo wo se ni nsase wo se ni kuayo e de apɛ gold wo se die nti ana Ghana ni ebedwene saa na wo kiremu a anamo na yeto ni nyina no eye enkosua ana ye to ediegu kente baakum na da ebo behweso no adwumahunu ani sebio nsemhunu ana yedie no. If the status quo remain, we'll get to a stage, to put it bluntly, a failed state. Because, we've depended on cocoa production. We are basically an economy that was based on mines and agriculture.
Kwame Nkrumah, in his wisdom, asked miners to go down and get the mineral and leave the surface for farming for us to feed on. That wisdom has been lost. We're now going down to get the mineral. We're now getting on the surface, so taking the vegetation, taking the topsoil, and then leaving potholes. It's he had a vision which, according to him, was a little bit far more correct than the person, whatever. So if we go this way, we lose our vegetation. And the era of climate change, you don't want to lose your vegetation. We lose our topsoil, and food production is an issue. I should have been in FAO this morning in Rome to talk about food shortage crisis. There's food shortage crisis in the world all over. Okay, and why should we be destroying topsoil, from which we live, and then in search of gold, which you cannot eat? It gives you capacity to buy something, but unless you have food to buy, your gold is useless. And where does it go? Dubai. You go to the airport in Dubai, it's all out there. Where is it from? Enti ebusuya eni ayati ye eye wopania wono ana woye chancellor Emma eye Pontifical Academies of Sciences and Social Sciences ewo Vatican Rome Italy Montene eso eye His Eminence Cardinal Peter Apia Jackson ana wode sansem we atu edwa benyansafo da sebra ho fagya mra wose egbunebe nemum ye nka no asem na mamenka messages ne bi Nanaba Donald Frank and was say I am watching you live at the free Sahri Kwame Bikrum and was say in the Western North region was in news no loud and clear pa will be a West yada se papa was see DLFM no size Anna Frederick Agri and was say oh Ghana asempe near our home wodoi edi free tema and I was say Ghanaian citizens need Jesus pa obua enye Jesus ni hia adwen sachira John Baba Sogi Mustafa no wasi metie live edi free Manest Royal Hotel ewo Cape Coast North Cape Coast South in Suachi dabi we Manest Royal Hotel okay medase pa wo Cape Coast Montreal ana Millicent entry affair and was hey is that how Galam say is this is very sad and one also what they are so who be that Kofi Parliament and was a Ghana Water Company should stop supplying water to any of Galamsey communities. That's a banner would this year be Richard Ahwe and also Okogyeabour and no media loud and live and clear. Ghana Quines so now what can want some VIP drivers to buy and a net one more air down a DA na enipa makoma ko edu miensa wo mawuo no hadwen ye papa yesu ba tantan ana shankafo tenaka mu a wono mo eda na die nanso obi antimi nka Richard Ahwe DJ Ghanaman wasi gbechire loud and clear ana Robert Gamili ana wasi togbi gogoligo Gamili gogo huon the four be yenti wasi wafa now the accident is too much na watro friend wo be ha ma adwen kwa Wabahama di kurum hakwa was accident na dos ndo live and clear wo timber market ya dase ana baba mahama wodi aba ayama nyosem menkan kura obi awu obaya manyosem wa na de na MPP ni ndisi no ebeye wo kurum ha ana Millicent entry biem wodi aba was oh so sad ana Rene ahiafo ana was oh Ewurade hu ye mobo ana DC Queen Abigail ana was oh and what the emojis na ba no what nisuo pa na Action Boy ATM and was hey wofa in fact this is so sad you by the way DLFM no size Action Boy ATM live from Afienya Mobile yada say and Lucky Jackson and was aw asempa ni enti VIP bus ebiem man say kumuni pa biem and what aba Vida Akatara and was say hey every day VIP for muji dimbone de bia muji dimbone sikani brother wo wa fan odi aba ana odoyin so edifre tema ana ono so wabie mu e wa ha no mu a kire se what ede asimu Kwadwo praising hallelujah na Kwadwo mame se dia ya na ayo hu dia na ayo ntino me ba sesi a The Yale News. DLFM 106.9. Kwadwo
se dia ya na aye sanity nti ebusuya ebra na so se ensema hodo ebobo na de beso mmo no se kase bo no yemfa ensi ewa ha na Kwadwo me yemfa aseda ema wo mo a agibre na wo mo kire se news no mu denti wo mo bie mu se nkrofo nso entie bie Kwadwo se wudru eye Elmina wa hu wo free UCC na sa ko Elmina Shell filling station bi wo obenkum so your friend Elmina Highway Shell filling station na unse DLFM no emunsam na desa no manam ti chief executive officer friend Mr. Abeku Kweno ana wase wa download DLFM mobile app no nti wa connected ya filling station system no enti udru hon mo edemo papa wo hon nti Mr. Abeku Kweno boss kena yada se Elmina Shell rest stop filling station where yada munyina se papa because anya wo man ka yenyo bia that's right 106.9 that's right they can nyina no kwa yes enti wase udru hon mo a news no edemo pa nti yada woni wadwumafo ni nyina ase ana Mr. David Mante enso abiem wo Cape Coast North insuachi ana wo so oko chief of staff Miss Soku news no loud and clear ana Ghana Maritime Authority so yewura ane de Mr. Kwadwofobi wase wabie mu pa nso wo hono mu a wase wo ye adwuma de na nso no EPS ntino wono so monitor news no kama pa nso wo hono mo ana to the big boss Mr. Charles Mante US DLFM Annex wase wo boada wumpo news no enya bom se kiren na kire se waben eye ni tetefo na kire se news no wono so tie bi loud and clear live pan so wo US Montreal so a oya de nyame nhira no DLFM woni ho agro fa de news no ni agro kro nyame nhira ne pa that's right wase watimi ebie mu a na emrofo na ba what are you listening na wase tie bi na wumpo be dai wubetie enti yadamu ase samudi news no enam enkofo amanso enti bosu kena Mr. Charles Mante wono so utenkura ewo US hono a yadana ase pa so wadi news no tenkura ewo nkofo aman eso enti nyame wonhira mo pa champion Kofi Taylor ede ko Facebook no eso na akenkanfo mienu medin ede gun stakat ya mitenkura woko Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebusuya yada munyina se awia yi ema munyina mmo elitie na yeso a na adwo ase okay ene ne mpamfo edi DL no ebetoa mo so after that papa no Silver Lady betoa so with aben waha medin ede Okogyeabour mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yakramo DL News.